Parehan ni makakita ka og balite nga nay dako nay gamay unya ako kailanganan man kay ko mo nagibiyaan ako nila kay sige kog video samok man kay ko da tagam lagi ko biyaan ko nila di mao ni nga gibali-bali na lang sila og mga kahoy mga gagmayng kahoy para may akong sundon kay wa may dalan diri sugok-sugok raman may aning kalasangan. Kini siya mao ni ang kahoy nga madugi among gitawag og madugi. Daghan kayog tunok-tunok sa kilid, tunokon kayo ang iyahang dahon. Kini nga tunok hait gyapon ni. Pwede gyapon ni siya makagara sa imong panit pero dili ni makasamad sa imong pagbati. Kining panit sa kahoy gay lumuta na ba tungod sa kabugnaw. Tanawang mga sanga. Ang mga lumot o gabitay-bitay na mura na nag Christmas tree nga naa sa kahoy nga nag number 4 tanawa ring nasangas kahoy murag number 4. Kini nga bago no duha ka buok na gamay na puy dako. Anindot ra ba pagkabawog nga bagon? Murag mao siguro ni ang ditana ni Tarzan og ni Jane ba samtang mag-akin-akin lang tiil diha. Niya maghagwa-hagwa silang duha, magkapi-kapi sila samtang na nagtan-aw sila sa palibot nila nga pulos lasang. Niya nay tubig ni dagayday sa sapa. Dit-dit sila diri mao siguro niyo. Doon na pud minaagian nga bagon nga dako pod kini o isa. Mura siya na purma siya hikuganan. Oh. Gusto ka maghikog isang it lang na nimo diyang imong ulo ipaipit lang nimo ba. Kani mao na ni diri naabot na mi diri sa among butangan og trapal. Diri na mi magtrapal karon. Nya kining mga bagon mao ni among gamiton nga hikot sa among butangan nagduyan. Gamitan taning naong maghikot kay basin ma mapuswang. May duwa tong mga likod. Unya para lig-on gyud kayo naghikot nimo kinahanglan nga gamitan gyud nimo naong da nga pinahiwi-hiwi ba. Nga pinabudlat-budlat sa mata nya lisngag-lisngag sa ilong birada para nga lig-on kayo. Musuporta sa kalig-on sa bagon ba. Mao ni nga mga bagon dagko kaya among gigamit pero istingan namo ni unya kay basig manglagubo may ana sa among duyan ba mga bali ni nga among mga kabukugan kaya atud nga bata para basinday ang taon. Yang birada nimo diha para lig-on gigayo butangan gina nimo siya dihag banting ugsok-ugsok diha nya pinamartilyo dayon nga bato nga martilyo na indigenous martilyo birada ba puniton ras kilid-kilid bitaw di na kamo palit di na kamo adtog hardware, software, underwear ug uban pang mga wear, anywhere ug tupperware. Ihikot lang dayon ang bagon nga mura kadakog bagon nga lumiro 20 ba. Pinatuyok-tuyok ra ni birada diha kay lig-on naman siya ngana ra nga mga birada. Ay pito ra ba mi kabuok magduyan unya base na mga gupok na ni nga mga kabukukan hinuon magtapok na ni sa mong lubot. Habog ra ang trapal balo. Unyag doon na kay makita diha nga mga gamot nga pwede masuksukan sa bagon suksok ra na nimo diha para ngani ra mga birada. Kinahanglan gyud siya bantingan kay ug di na siya bantingan mabira man na didto sa wala mabira sa tuo para lig-on gyud ang iyang birada. Unya ang paghikot ana nimo diha sa gamot ay ikaw ni bahala diha paghikot kay ikaw may muduyan kung matagak o mutabang maghapon may mutabang mi og katawa. Ngana ang mga style mga birada o hugot-hugot gyud inindot maginang hugot-hugot kaysa luag-luag. Okay ayo. Humana na mog tao ang among trapal ug among butangan sa duyan kini mao ni among butanganan sa duyan diri namo ipanghikot among duyan. Nindot na kaya mong trapal diha katapad pag yun namo ang kahoy nga bayong. Niyami diri mga higala nagcamping pag human namo og kaon. Pag human sa nakabakal aw. Borlasoy. Mao ni ang kahoy nga among gihiktan sa among mga duyan Tungod ani sa katugnaw na kaayo, bugnaw kaayo diri di gilumutan na nga kahoy. Basta di ay bugnaw kaayo lumutan mo mga pagbati nga bugnaw lumutan gyapon. Pareha ani pila na pito gud may kabuok gaduyan diri pero makita na to diha nga kalig-on kay tanan. Cellphone na dayon diha ang mga bunsurot okay kayo. Daghan kayong salamat.